Di napananata to kumakun rayan. Sambaralada to kumatinroy. Tapi kamu tuh pak padongan na. Ya kumatinroy makun raye sapu-sapu isaran na. Nih baca surat. Ya komeki pakanjaki paringarata ya tuh tapak. Kemudian diberikan ilmu, dimudahkan menerima ilmu. Tenai di bawah, namu anak takong kamasikor. Kasiratu 20 asera ibaca. Iya. Itu jadi itu aja dipakai ya nanti tak pakai ya kok kadake waktu dibaca ustaz makanya kau pura kima sampai jam mengeribi si bama sampai jam subuh tapi ya kau makun rulak dah idale tak patung kat sisang loro asara mengeribi isa subuh iya kau makun rutongan nih pak angkato ngatu pak nangka nama kun rutongan dale biasa tangkali ngasalan sahri nih iya tuh dia nawat ding magai error otak nalakai arwane ko nangkali ngaya tuh kira assalamualaikum masalah apa timunya nya dia nawat ding ya nang kamakun rei makor. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan, kita hormati bersama Alina Tomolebita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Pinrang, yang kita hormati bersama Ibu Sekretaris Camat, yang saya muliakan dan saya ta'zimi Kakanda selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan apa namanya ini? Matirobulu. Akhinal Fadil Mukarram Ustaz Alamsyah, yang kami muliakan Bapak Babinsa dan juga Bapak Babin Kantipmas, yang kami muliakan para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, terkhusus Sohibul Wilayah Bapak Kepala Desa, dan juga kepada seluruh jajaran panitia. Alhamdulillah angka kita pasita rupa pong Allah Ta'ala ridalana iya onro barakai di acara ia naritu acara peringati kehadiran alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilebo na iya tanai emagi nabita namala da ipuriuran no kehadiran nasaba satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Jadi ya nabita mematto yalengi keistimewaan untuk memberi syafaat. Ya senge syafaat Bapak Ibu sekalian patulung ukus surimonrin na pong Allah Ta'ala. Nasaba iya tulit yang asalamakang ukus surimonri komeki tama suruga 2 milalan na. Nomor si di jalur pamase iya ko pamase dega gataw misangi makada kega ibadah ya masik. Tanya makada ibadah maraja, tanya makada ibadah madani, makada Indonesia gaya mau kecil, tapi iya ko ya torun roy pamase na pong Allah Ta'ala ya pasalamaki. Makadai tau panrita termasuk alena guruta almarhum almagafurla andre guruta Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisidendre. Maka dana lemma ipong Allah Ta'ala pamasena rilalanna pakkasibian na atanna na rahasia kang ipamasewe pong Allah Ta'ala. Jadi yang ketua gaga na rahasia ka pong Allah Ta'ala. Nomor sidi na rahasia kang ipong Allah Ta'ala ya sange ikhlas. Na rahasia katu pong Allah Ta'ala ya sange amateng. Na rahasia katu pong Allah Ta'ala malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Na rahasia katu pong Allah Ta'ala pamasena lori atanna. Na rahasia kang itu. Jadi ya kong katau
misangi maka dan nama seka po Allah Ta'ala itu kau pau-pau mi itu. Iya. Jadi ia tia sange pamase polukui po Allah Ta'ala loko atanna. Makanya biasa tu ketumang kali ceramah utamanya ko taksia. Angka tu sejarah maka da angka makunrai WTS asumadakka minapinu ni jamit tama suruga. Nasaba okuro nataro pamase na po Allah Ta'ala. Jadi aja tak capa ibadah mabicu ya babu. Wandi jaji di dua sabu ibantu ngang itawe iro nasabari na masih pong Allah Ta'ala. Ang kasajarahan alina panguluta Imamul Ghazali Syafi'i makada matangangi maroki kita menulis na ang kalala maceking ngoko capak na pulupin na patanang ide na pakedoy supaya lalat itu menikmati meminum tinta itu. Ia robas sabarang na yalepa mas itu kupong Allah Ta'ala. Jadi itu ya sange rahmatan lil alamin pamase lauri sinin na alangi sitongan na iya tawe tanya tahu bawang jadi namo tu loko yana tu ampai to mata tariolo ya ko ele ima pasolo we na pasolo we ko paciri-ciri bolana madari ki di anak munre mananna mako jako jangi iya magai padahal makanja niana maka dia ko pasolo iwe okwe wadi jaji ang kanino bere-berewe ang kanino manue iya narona sidak kalau kolo-kolo tapi kadang kita tidak paham bahwa sedekah kepada binatang itu kita tidak berharap untuk ada balasan. Iya ko bali boleh ibantu engkau mata jangi biasa balasan. Engkau to na bali boleh patikangi bepat supaya makanan nalurangi kong kamatu melawi. Iya kata iya mogo iyo to na isorongan iyo to na supaya nalurangi ko bosi. Iya. Jadi kadang suatu ibadah itu kecil tapi di sisi Allah itu besar. Kada to angka agaga yang enggak meraja tapi membicu minilainnya. Tapi ia ko pamase pasti rahasia. Jadi dia itu natapui pong Allah Ta'ala pahalana ibadah wajib Pak Bu. Dia natapui. Puasa dia ni tapu pahalana. Magai nasabak pamase lalan nama tu. Ia ko syafaat ibadah sunnah itapu mana. Ia tu ampai maka tiga ibadah. Apalagi makokoy agama lada na Cina itu naik umrah di iya haji antri to umrah dia to pana antri Bu alhamdulillah dia to na antri to haji ni antri iya kotomelo haji dia na antri gerotak magampang to maki buah ujian iya miwat di menre haji na rekonulis selesai kangiro na jawab ya kibuaran nih mulai pertanyaan tentang ibadah sebab mereka menrek maka dia nak pahami kada agak kata no kue magi na tumatau apa ya kunis samanang itu nak pajoka insyaallah iya ya ko makiro makurat Allah apa napai makadamelo ites masih lememan iya iya jadi seandainya jamaah yang mau berangkat haji itu dites kemampuannya maka kalau moga masigi mas sempajaro nah maka menjasa ke moga iya tapi marajito nasaba iro Nabi Ibrahim ang kami matopak dongan nasabari na macina mana tetlo Mekah yan itu nama dari wacara mapa maka dia nang kamasigi makura pak bere jamaah nasuruh iman na baca Yerodon na Nabi Ibrahim watunna nabawa anakna Ismail na salaibyo ko Makkah angkat tupak dongan na baca iya nasabari sinin na andre yang kay tilo Makkah iya o ko Makkah kamana tu andre namo sala yang kato kaju panasan kato padahal dia ga panasa itanang ukuro iya kenapa karena memang doanya Nabi Ibrahim macinna mana tawelo tasakamay ro tau de enang kanalaw Makkah macina liwa pi Cina na tau polewe iya ya ko di Cina na tau de enang kanalaw talu Cina na te ko pole kenapa itu doanya Nabi Ibrahim tapi ibadah itu
ada ibadah yang sebenarnya pahalanya besar, tapi malomoi pigau. Nah, kayak kana termasuk sampaja sunnah duha malomoi pigau, tapi makadai nabita duan rakas sampaja sunnah duha dek mumelo pasisele ibadah umrah satu kali kala di hari kemudian. Siaga modala nak melaksanakan ibadah umrah 22 juta sampai 30. Ia komas sampai sunnah duha ki duan rakaat kuili siaga modala degaga. Iya, kega ibadah magampang ijama. Yang kayak modalana atau ya dega modalana. Magampang. Tapi mata macin lo umrah, na dia tak duha. Iya roidi makuye. Iya ro tau angkai duina, elau ni umrah. Iya ro tau dega gaya duina, aja tama majanyawa. Asam paja sunnah duhani, malulungan matoki tu pahala umrah. Namo dia tu joka. Nah. Yang kedua, Nabi tamakada sampaja jumana tau kasia-sia pasal menrek na Mekah. Jadi itu kau tahu kasia-sia lau mak juma itu pengganti ibadah haji. Akasia gitu kasia-sia mak juma seminggu. Anu siulang akapa angkan api akalima. Jadi akapa itu kasia-sia menrek Mekah. Ia tahu sogi, cicam ni si tahu ko salamat toy, menrek matoy. Ia na tu ampai makanja ko to milodon na to kasiasi. Kira-kira tu lemo para milodo to kasiasi. Apa ia ko to kasiasi na to lomak juma apalan na sampajak juma ta pada apalan haji. Ia na tu nak kada nabita hajinya bagi orang miskin itu pahala adalah sholat Jumat. Tapi angka tahu kasiasi maborro kiasan tahu kasiasi dia nalo mak juma. Tapi dia tu gak aku kupin radi. Dia tu gak angka maiga. Ia nau pasangi lalo ki mak juma, lalo ki mak juma. Apa akatalum itu dia tak juma ya tungka de gaga halangan kafir inasa nabita fahuwa kafirun. Iya. Jadi akatalu tapi ingkato je to lo mak juma de dina tama maka dapi pakato bay barakallahu na pertama. Iya. Maga hukum na tau makero maka dito pandita ya na dina dapi kato bay dina sa jumana. Peko ni kuya tungkay dito tama. Berarti na tungkay de na paasay sampajak jumana. Laumi mak juma de minasa. Nasaba de na tama mangkalinga katoba. Apa iya tu sampajak juma patan rakang. Duan rakang mancaji katoba. Duan rakas sampajanna. Ia tu ampai de nawat dito mak bicara na reko mak katoba itawe. Maka de tu biasa bila laak we. Iya. Maka da na rekomend re di pakatoba rimimbarai. Dena nawat dingangka ada lino na lepaka lillah. Nasaba iya na menre na pakatok baku mimbarae terhitung itu sempajang. Makanya itu 2 katokba terhitung 2 rakaat. Makanya tudah pakatokba untuk mengambil khutbah pertama pindah ke khutbah kedua. Tudah tuh. Iya tuh kuncinya. Ya tuh na tuh ampai pakatokba dena bere selang. Nasaba oko pimatu sempajangnya na pemak bere selang. Jadi petang rekang. Tapi ya komon risalimo matole. Iya. Maka dabi pakatobay barakallahu na pertama. Maka dia tahu pandita dia nasah apa na tungkay. Iya ko talu juma makwaro berarti kapiri Muhammad. Tapi dia tahu gago ko manya pak di. Iya, insyaallah. Upasan ni di pakatobay aja nama lampe katobata. Angkat toko kita barasanji napa poncoki napa lamperi nabita sampajana napa poncoki katobana. Iya. Apa iya ko katobay malampe cakarudu itawe. Iya ko sampajangi malampe deto. Iya, makanya dia nawan dingises saja dia tu nabita tahu liwa kanjak na bati nama perintah.
Desisan na melo na reko masusay. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh berat terasa. Denulle nabittan mite umat na nareko menjadi beban. Makanya mapamulai sampajang itu dikurangi itu jumlahnya. 50 mancaji akalima mijama. Tapi naganda mati 50 rewa pemang. Sampajang isay. Maka di nabitta. Bikin dewa kita urangi umatku nareko makui waktu ini jama je makanjay. Yang ketunang ka nabitta bu nasampajang isa tengah bani. Tate 2 liwa, melo tate 3 subuh napa masang pajangisa. Pura ni mak beresalan nabita napa napoda sahabat makada kene dewa kita urangi nareko memberatkan untuk umatku. Ia makanja sampajangisa ko maku ini jamai. Karena di sepertiga malam itu doa mustajabah. Tapi mega tahu makada iya ko ita jangan latu tate talu dena na sampajan latu ele. Nak kita urangi nabita ko memberatkan. Itu cara nabita. Jadi ya ko tahu maparenta na namelo macuri nabita. Betungan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yang itu nak kada guruta aja musuh saiwi pada murupa tahu. Ya ko pacarama ko aja nama lampe caramamu. Cakaru dulu nih teh natul yang kamu pemacarama. Mago pa jay ni. Iya. Imang aja nama lampe bacamu. Kumak jamai teh aja. Satu. Jadi ya kumak jamai tawe aja namanya pak jama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamai itu gara egan agaga diskonge. Angka agaga wajib mancajide na wajib. Kega sampajak Jumat. Wajib sampajak Jumat, tapi aku musafir itu we na wajib. Sunnah. Wajib sampajak Jumat tapi aku malasa itu we disunahkan. Betungan ya kode nak Jumat aku to malasa ladai asam pajalur rubawan. Musafir dena wajib. Ina tu ampai ke pendapat ni manta syafi maka dena wadim maka toba musafir. Nah sabak dena wajib alena masam pajak Jumat. Iya. Deh. Angka to ikurangi. Kega sampajang jamak kasar. Lai kurangi. Iya. Patan rekang yang pacaji 2. Biasa mau tajam apa? Iya. Tapi ro nabita biasa malalang eko asera pulo na 7 kilo nalalangin nabita malalang aja pake oke se na padang pasir de gaga bola de to gaga bujung de to gaga masigi de to gaga jukajung malalang ko padang pasir asera pulo na 7 kilo enak panajama sampajanna. Iya. Siaga di talalangi kalau kijupanda. Dena lalang. Tudang ukote kadera gabus mangase. Dena kana gese mata sok. Napa nakurangi. Iya na tunang kana kada. Iya garo nabitta na jama kasarai sampajannya. Apakah itu rusa atau azimah. Kemudahan atau keharusan. Angka makada kemudahan berarti ia menyamemui aja bana mu jamaah kasarai. Kerjakanlah sempurna. Nah sabak ya nabi biasa ku ya se nakasi emalala pelap si pelapelana de to gaga bola non rilepang de to gaga bu non rilepang ma jenne de to gama sigi o komi kasi ene pacuru ulu ko to magasannya masampajang matayamungi kasi makatopala. Iya, maga palai aku Makkah. Biasa ki boleh Makkah to? Maga palai. Tapi si karawan ni gare kasih aku liwai palai be. Malala tai loro latu asara Muhammad. Iya. Maga tanaliwa sesana. Jadi aku melu masampajang aku padang pasire, mesa iboka rupana ko suju ko kasih. Na jamang kasarai. Yo pui di sira 300 meter kasih masigi. Si 3 kilo kasih masigi. Yan na to nang kamakada. Iya ko makuro keadaannya. Aja namu jamaah kasarai.
Ya yang kemalai itu maka ada kemudahan, angkat tu malai maka ada keharusan. Maka ada deh, ia rusam pajak jamae pasti dah kana puang Allah Taala aja mau mutolai. Nah itu dua versi ya. Jadi aja nanti pengewa. Ya kong kata monro lepak jamae sampajana dia nama rigaga. Ya kui di deta jamae dia nama rigaga. Nah iya mito ko sampajango ko kendaraange mesti itu lagi. Kotor rewak lah tu boleh. Mas sempajang uku kiasi otoy mas sempajang ya kalau tu kimatu ya sempajang itu memang diganti pada ya kalau kak Papua pada rata-rata pesawat Papua subuh koki pesawat na subuh tapi tatip itu pito letuk ke bandara maka dana dena tu mas sempajang subuh ele ni pas letuk ki noki lo ke musalla na bandara sampajang subuh ki memang nah kedatannya na subuh cocok nih ito laiwi ro na sampajang ko pasawai na sabairo ko sampajang ko pasawai dihormatil waktu hanya menghormati waktu sampai ijamah latu kimatu ulangi pemat jamai apa itu kesampaja telumi adaan qadaan iadatan ia ko adaan watunna ia ko qadaan tanya watunna poli butingi macuri talada na lupai masam pejaloro asara maninala tu bola na pura ni batawe na dia pernah sampajaloro asam pajal ngasara ni jolo na pemasam pejaloro tapi harus sampajaloro maka dama ni kabaan aja na tak keadaan patanya na watuna tapi loan napai na paham maka ni aja tak keadaan ya ku maka daki adaan pada waktunya ya ku makadaki qadaan tanya watuna. Ya ku deti sama basara ya bahasa gini atau bahasa Indonesia wakate masam pajaloro ku menyasara ujami puang Allahu Akbar. Kau pacidi adaan keadaan kau pacidi iya datan mengulang masam pajaloro ku masih jadi dita. Tiba-tiba pura kima beresalah tepak angka utama dua memang sampai jaloro acuki pemang apa matandre pelana kuma berejama ki tapi aja tak keadaan apa pura nak tajama akadaki iya datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Engkau biasa jamai dia agak kapang iya nih kapang engkau kong katau nasa ya itu masalah bani di masih jasa selesai. Ya atau sakangi atau angka utama purani mak berjama nangka utama memang sempajang na jadi dina nakap biki maka databe to mak berjama si bawah acoki masidak kaki asanna isidak kaibi nabi pernah melakukan tabahan nih sempajangi kemudian ia roati eta pakajaki atita ia komelo ki salama angkat tomato ko surugam oko kasane oko surimunri menyamang urusanna dena mereji kega tau malappa yatinna kira-kira kamu ko malappa atinna kah alhamdulillah makun raya itu biasa pak malappa ada kasih atinna de na panana katuko makun raya de sabaralada tuh kumatinroy tapi kamu tuh pak dongan na ya kumatinroy makun raya isapu-sapu isarana ne baca surah Al-Kausar bacanya Al-Kausar yan ang kamakun raya pananakang yati bacang surah Al-Kausar tapi matinro pi yang kata tu pada mikong kana tabata camang kali ngabaca marat jipat tuju ya ko jumai ya ko menre di pakatoga ko mimbara ebu alaki we pa idi mitu makunre apakah melalui mak jumala kaita alaki we kadongi bacangi salawat napa syahada ipalayolo salawat napa syahada napa suratul Fatihah ya ko nadapi ya kana budo ya kana stain taulangnya kapitu atau katelu genap ya katelu napa ki milodong tapalatu ni suratul Fatihah napa tatutu syahada napa salawat
Jadi salawat sahada Fatihah, sahada salawat, salawat pamulana, salawat patutuna. Iro iwarunga ngiro wae ko puredongi napa ipinunga nganata kong kaciamang kali ngebaca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tu tau dena pahangi bawai wae na tilok kuilo na mimbarai. Padahal itu yang didoakan. Cuma magi tau mata riolo na bawai ya ko makato bani tawe ko tuda ni pakato ba ko mimbarai mobil hut baka dua nagatan niya tuwe na doangi masija. Nah, nasa kesempatan cek dek. Biasa imang ngiyeleng atau petugas sarai. Makanya tuh biasa doje oke benerin nak mimbara itu dan nasa baang kawai mena dongi. Cuma kami tuh ya do jadi usi cocok. Kega maka tuh bayi tahu na pemajo kemacannya mengilau sumbangan. Iya. Dena sesampajak jumana tuh. Kecuali dia pernah katok batai na joka dia na marigaga. Tapi ako makatok ba ni tayo na pay makan de joka namo dia na mati na masampajang ite to ko katok ba. Aja na ta joka. Ya naro celengan yang tasuro sorong ya tu celengan yang kamu palabay. Ya ko pagawai sarai malalang aja na. Iya tu tomato tariolo ya ko sojumay aga na pigaw ko ili. Kamu pemingerang. Bawa kaluku tuo lo masih ni ke bawa puima si bawa pakate angka itu puima patolak bala nasila kang idi nasure puima setiap hari Jumat patolak bala mabela balai iya mako ko di nagaga iya cuma biasa ro patolak balai kaluku tuo si bawa di 5.000 la songi melo ipalese na 5.000 di na lese. Jadi namo makoko tajamai yenaro ase Jumat berkah riolo barubay makoko Jumat berkah be maki buai nasi kota natilo masigi angkato taro kuiri bata iya tau kasya si mat Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tegre si Sele itu makanya ro Jumat berkah ya kuya aja na gratis tapak kamaja 5.000 desi tongan na nalibi layajai untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajaengi ya naro itambah yang ipaketna setiap minggu bertambah iya iya jati teta masuruga iya pade mamolu makohe aja talo bawa malah telo maka aku itu karena roti gantung katorong ke janggo nah katodui mereka iya sitongan na angka ko kita barasa ako sana kita risalah baca pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibacang Maulidul Barzanji okuronuna atau Maulid lami atau Maulid diba sempurna ya rodi purei baca Barzanji suku lai bawe lo boleh ni pasigaru ya rodi tak kue boleh ya kong kapak balu na ya rodi ya naro na tanrai na pasigaru si bawe ya rodi no kue la Cina maka daya tu di pure ibacang sirah nabi itu mak barakah ipasi bawa ni di supaya membawa barakah makiro makedani matu men malah aja lalu talok karupa dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya iya na tu ampai koma maulu itu matotari lo memang ada uang itu dia letakkan. Iya na tu na pasigaru dina sitongan na itu sama itu ko maka dete mahalul kiam ala ki wae tabukai patutukna napatakatani kemudian hajatkan aga hajata. Kemudian minta barakahnya makhluk qiyam Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Nah sebab maka itu to pandrita pa hakiki hadir itu nabita nareko makhluk qiyam itu nurnya yang hadir. Anya itu kong kalasata tapake ni ro.
Iya kodenya ya rota pake angkamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilau manang isa na Fatihah. Carana ya lay ya keteni napi baca suratul Fatihah. Tapi ya kolatu sebelumna age pau makadaki bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Gilawi mukjizat na Fatihah gilau, pak burana Fatihah gilau, karamahnya Al-Fatihah diminta, kemudian diminta juga mukjizatnya. Nah, yana tu nak ada bi barakatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi mukjizatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, Al-Fatihah. Nah, iya. Tapalak moto mawatato dito lah pakan riulu balik apa ngoko tayo magian na din na makanjak parang angkat tu pak doang bu ya komoto ki kota ngaban ni model tak kaban ni sebelum masa pajas subuh ko bisa dingi bahasa tetepa tabaca ya roh ya jamilu ya jamilu ya jamilu kasiratu napiyamu badiu ya khaliq akasiratu supaya dikuatkan daya ingat tabaca ya roh. Iya. Ya komeki pakanjaki paringerata ya tapak. Kemudian diberikan ilmu, dimudahkan menerima ilmu. Tenai di bawah namo anak takong ke masikola. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Tapi tepat terus aja tak ada ya jamil, ya jamil, ya jamil. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Kemudian yang kedua, ya mubadi'u ya khaliq, ya mubadi'u ya khaliq. Iya. Angka tu sikir ibu pada okina, tapi cara bacanya melahirkan manfaat yang berbeda. Misalnya, makadaki ya latif, biasa tau? Ya latif, ya latif, ya latif. Itu untuk kelembutan hati. Ko makadaki ya latif. Tapi ya kota baca ya latifu, ya latifu, ya latifu, lailomu yang ngidaleta. Nah, si salah tuh. Jadi ya komakada bami itu kota baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu untuk kelembutan hati. Tidak lari ke rezeki. Tapi ya kota baca ya latifu, ya latifu, ya latifu. Selain dilembutkan hati juga rezeki dimudahkan. Tapi 129 kali. Akasiratu 20 asera ibaca. Iya. Itu. Jadi itu aja dipakai. Ya nanti tak pakai. Ya kok kada kega waktu dibaca ustaz. Makanya kau pura ki masam paja mengeribi. Siba masam paja subuh. Tapi ya kau makunrula da idale. Tapatung ka sisan. Loro asara mengeribi isa subuh. Iya kau makunru tongang ni. Pak angka tonga tu pak nangka na makunru tonga dale. Sini ngijamanya salah. Tomak darak serangi mak galung inandri balao. Lawit dan karogi bi. Ma tanam saham ikala siangi. Iya meto ko macam mangi aja pak de meto na melo. Iya bukan mau peko mau makalicu aku. Iya tamai mendaftar manca anggota dewa denen rek capu mi duina. Iya muka nama ke ga tahu pak maka dauduku po sisana metama de ga todoi. Angka pamalada nala dui enapa de na todoi. Angka tu ipan riti de panapa aja mapas setimun na nalo matodo na tananya na todo. Iya maka raji. Ya, upasangnya ya kita pakai ya jamilu ya jamilu naira kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya diberikan ilmu dan dikuatkan daya ingatnya. Iya, limpat disengan nama gampang malumu peringeran tidak mudah hilang. Kemudian yona kodale makadaki ya latifu sekaligus dilembutkan hati. Yani kumakadabami ya latif itu hanya kelembutan. Nah, padamu ya tuh saya diajarkan itu, termasuk guru sakumpul mengajarkan itu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsuqni wahdini wafini wafuanni. Peko batete dibaca ya roh. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni. Oke, warsuqni. Peko batete baca. Warsuqni. Ya kau makadaki warsuqni menurut penjelasan atau pandita Pak Hakiki itu hanya rezeki umum. Tapi ia kota pak kalkala warsuqni enak pakai milodo secara khusus. Aja nalapakan ngilillah.
Itu kuncinya. Jadi kata pelamu ya Roto, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni lepani warsuqni napaki milodo dalam hati. Napa tepat taruh wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu. Utamanya kalau sholat sunat itu sholat sunnah hajat, maka silada. Kung kalakai tati masalah salah kadai mamulai je wita ke dosa lah ye. Apa dua tu sifat na lakai makalilya ke dosa lah si basa la kedo. Iya. Namo makun rai mega to. Malah dapat. Iya. Kung katita makalilya dipakai ni solat sunnah hajat. Sampai sunnah hajat ki. Hajatil lodong okupi sampai jangan milodong. Pak ya ko pak dongeng kedua mi malaikat malapor tu kami si bawah sini. Ya ko salingki la kay ta ko jumai milodon ni ko satui napay na cata de panalapor. Jajan tatajang iterima de panalapor. Aha icata si. Sinipi matu napay lapor. Jadi ya ko jumai na salingku mesa botiko ha ina de panilapor. Aja tak kada we magi aji punginya milodong ade na tarima dena deni tarima de metu panalapor i malaikai apa ia malaikai denenre law malapor ko dena dapi wetuna kaya wetuna aso sini si baso kami si makanya katau milodong masam paja subi milau sepeda masam paja loro milau motor masam paja ngasara milau oto namo malaikai mapat diulu tu. Nah sepek ko je tu. Nanti pa je ulapor ina talu ni milau to liliange. Iya. Makanya komeki milau do de na pake perantara malaikat asam pajangi oko ki ilala sampajang milau nasaba langsung sifat bicara pong Allah Ta'ala. Yana tu ampai ang kamana sampajanna sampajat toba sampajang musafir sampajang haja sampajang istihara. Nang kamu doa taubat, kenapa ada sholat? Supaya langsung nih. Kenapa ada doa musafir? Ada doa musafir, tak pelamu? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Terlupa doa buah, dia itu na cidi. Bismillahi tawakkaltu siddi ala Allahi dua la haula wala quwata illa billah telu dipisah ya aja terpasi sambung itu kita baca jadi aku makarani bismillahi tawakkaltu tasarahkan ni aleta lako pong Allah Ta'ala agame lo turusu ania kan ni mekilo masinga tania kan ni game tasinga tapa hadir pura yero napaki makada Allah usarahkan ni lokoridi pong napa kopura ni tasarahkan magbetungan nasi sumpun ni paringerange tabaca ni la haula wala quwata illa billah degaga elo ulle kupong elo ulle tamanam itu pong napa ki joka yana tu nama kada pong Allah Ta'ala murusuka jadi baca bawa pada dakoro bismillah tawakkaltu la ilaha illallah gaji itu iya. Itulah kenapa ulama-ulama hakikat itu biasa menjelaskan tata cara penggunaannya. Termasuk guru Taki Haji Abdurrahman Ambodale almarhum al-maghfurlah. Saya itu mendapatkan satu doa yang dulu diajarkan oleh guru Taki Haji Tahir Usman ketika saya sama-sama di Kolaka Utara di Ramadan. Tapi wattuna haulna andre guru Ta'oko Sulawesi Barat sempat nacarma guru Profesor Dr. Nasaruddin Uman yang Menteri Agama sekarang. Maka ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ro ceritana dua telu tau panri talo siruntuk guru tak Ki Haji Abdurrahman Ambodale almarhum al-maghfurlah. Nah podangi maka ada puang talinga pak dongeng iya de enang kata pak guru ngangi oko tau ya. Ya ko tau macam milau. Talinga pak dongeng iya de enang kata pak guru ngangilo ko tahu
Kani guru tahu ya, ala no potolo si bakar tasa. Malah nih. Yang kada oke. Baca nih guru tak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di noki. Ni tay mi guru tak baca latu imakalay guru tak. Pura ni mo kinasa aja nawo ki ko ya miro. Nanya naro pakdo ng pamula wa pala. Itu ko tahu dia napahang. Iya. Maka dia guru tak baca gere. Nah baca ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka dia guru tak salai. Coba. Dia guru tak salai. Nasa tabashi gere pengen. Maka dia guru tak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nasa naya mo aja tu. Itu gere. Nabaca sih kada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dia guru tasalay. Nah, napai papahami. Maka dia tu nak doa sapu jagat. Dia tu gaga isakna. Itu doa kosong. Makanya disebut sapu jagat. Liseriwi. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah lepako. Decengagan na lino macinay ilaw ni. Yako oto macinay ilaw no koro. Yako wija-wija macinay ilaw no koro. Aja mong pasisambong. Apa dia tu pakai sana? Yan tu ang payasa sa pujagat. Nasa basinin na isa na lino. Wal di mana mo patamo ko tu. Tapi aja na mega. Cik din na. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepak ko. De cingagan na lino macina ko pong Allah Ta'ala. Ilaw ni. Wa fil akhirati hasanah. Lepas ko. Ilawi yon na fid dunya hasanah. Kami lokoro. Ya ko oto. Ilawi na mancaji. Wa fil akhirati hasanah. Ilawi na PDC to ko surimonri. Paangkat o yalingo kolino, manca jijae ko surimonri. Makanya fid dunya hasanah, napa wa fil akhirati hasanah. Terakhir wakina azabannar. Ilawi aja nagis sa ko api neraka gara-gara ya milawi. Tapahan. Ya ko dito nga tapahan makunrutongan ito. Iya mana mo tu napake tau atau riolo maka da angilaw ko riwat tu manyamange apa tu nyama pa yon ri mangilaw nomor sidi nyaman napasa ko to masu pole masam pajasubu nang kahawa tamu ko inga pada ko angin mak beru tapi tania tama tu tembus macake tamu ko buku ko manyamay sanding itu hawa yang dihembuskan oleh para malaikat yana tu nakada nyaman napasa angilaw ko. Yang kedua nyamang andre angka tu aga-aga napay sisa ngisinro na yanre na yamma samanat tamamana ngoko sarap-sarape nyama palunra pasading matama-tama papisawi manrewe jolo napaki milodong iya tu nyamang nonro itu itarima pak dom. Katelu ketika berhubungan suami istri. Kato nyamang ngoko tu ilau toki. Pakai tau mato ya tanya pakai kalolo. Kato. Kemudian angkato tu nang kawatu to datu dami napole ya tu. Dega gaga piga dega magi tapo manyama sa di papinading maka tan nasa di papinading na dito gaga pada saat itu berdoa. Ina tu nakadanya mawatakale kemudian nyama papinading, kemudian nyaman napasa, nyaman na andrewe. Ya ko andrewe maka da yang kataw pandita pa hikmay maka da de naliwang ya kapatapulo ya leko nyamang ko andrewe mo mate. Ya ko ya to napasa iko suwi de to. To ga batasan na yan itu andrewe. Itu kuncinya na to ampay to matataryo maka da aja mo seke kang alem. Ikiga saja masih ke ngelewe, iya kong kaagaga na chinay tiga rota tanre lalo. Nangucik de.
Macin na ki manre doriang. Nang kapak balu dorian na macin na ki lala ki manre doriang. Tatahan ni. Siaga doriata 500 sabu. Na 100 mi sabu dita katan ni. Aja na terlibi. Padi nagan na dita. Aja ta masusah. Tapi aja ta pak beli 3 rota. Nasa to pandretero. Nasa to materiolo. Lau ko malipop. Ay rasa doriang. Iya naro. Iya mi tu tahu maka dia tahu pa hikmah. Tanne ya tu tahu ya semalampu na reko angka dompet na tahu etasa na teta denna nalay na buka ini tay angka asanna nati ilaw bolana na bawangi punana. Tanne lampu asannya tu sa bin na mi lampu Kaya gaya sa tahu malampu ya ko yalengi pelo yalengi ari yalengi di kadang kapangali binsing Dena balancay ya tu kotannya binsin nali. Tahu malampu ya tu. Karena Ibu Sekcam, Pak Dewan, kongka surat perjalanan dinas, iya, angka di perjalanan dinas, kok perjalanannya capuri, iya, itu untuk perjalanan. Nah, ya kodena berjalan tidak diambil, tapi merejito makoko adi. Iya, itulah beratnya. Makanya upasangi ia tu panak kedapat tarekae aja mau beli alim. Pasti sumpungnya dia materu. Berat itu. Berat. Tapi ikonulai tahu insyaallah. Kemudian kita tik dua nih ya. Jolo-jolo. Nabita usahakan ni iya kode tulle pipat istilahnya patamatongang ipapuji marajelo ri nabita salawa itu na tapi kay apa leng itu cinta lengi salawat kalau cinta rasa iya ko salawat ucapan tapi iya tuh gagai ko tulima repa ipau biasa melahirkan cinta tapi iya ko cinta itawe tulina pau tu matan ramatoji tu tau malada ya mapoji ya ko tau malada mapoji lo ko nabi tanapa ita puasan na tapakal Rasulullah tapang ka ko pada yana tu napoy makana wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum ya ko meki misa sangat tau matapa ya ko ita puasan na pong Allah taala ka kedo ko atina ya nanti asa tau matapa pa tau mapoji oleh ngi contoh biasa mana ngi anak darah to ya kong ka kalolo biasa tapoji watu tanah darah biasa kalau lo tapuji lah, napai tepuasan na, napai makada akbar, akbar, weh, tanpa sulak matan, akbar, weh, ya kau kata tu dah yolong natalawa tapatiti tu aku, kayak gini, itu namanya zukirat, bergetar. Jadi kalau lo yang makoto, kena dari puji lah, napai nata putesan, ya no, weh. Maryam, Maryam, kayak gini loh. Iya ko, iya yasa tau mapoji. Iya kita punya sana nabita, natapang kedo kue. Berarti kita sudah cinta kepada Rasulullah. Tapi iya ko deh pagaga kedo kue, salawat tanah tapi kay jolo. Iya. Kung Allah Taala makoto, iya ko tapa, ini tapu sana kung Allah Taala itu ampai kedo nak bang itu. Allahu Akbar, magin Allahu Akbar. Apabila disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Makanya azan itu diawali dengan kalimat Allah. Supaya ia rote tapak kedo tinna ko toma tepa. Nah iya kok bang itu nakan, lurus sih. Tahu masalah salah lagi. Iya. Kami itu tahu mako tuh Pak. Iya kok makanya itapa tapa makadatu made pernah loro. Iya. Tapi iya kok enggak tahu, lurus sih. Ay, tahu malah salah sana cek deh. Iya. Iya, biasa dia tuh kagak kok di mega. Iya. Nah, upasangi ikmal li dunia ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Lalu ngilino tapada kutuki menenungang ya ko akhirat pada ko mati ki ko bajai. Artinya
Ia ko jama-jama lino aja tapasay ya nadapi waktu sampajangi akadaki kamu pabaja. Kulino. Iya ko matangangi majama na batawi tapapisawi makadaki ang kamu pabaja. Kulino pada kutuki mananungang aja to tapasay alita majama makada cakaru na tulipas sa mopa. Pangkataw mako tu. Mabalu ina cakarudu namo matana na chay dito manang ka mata mako apatin ron na we alengi watun na istiraha iya aja ta susaywi na sabade na lauke ga dalle itu iya tu dalle aja ni lelung apa iya ku ilalungi dendru le dapi pede ilalungi pede mabelai pada ajojo nasa guru ta kaya jadur rahman abo dalle iya ko mulalungi ajojo mule dapi tapi ala bawan no gare tanah macio. Nah, itu kuncinya. Aja mulalungi. Maka dari kode mo patapahangi, aga beda na pasapa manu isi bapa lalu manu Iya ko pasapa manu lalangenola dena lari. Tapi to lima nyili itu. Biasa degana runtuk rewa nasa baja pusapa si pasapa ya tu. Iya ko palalu manu sulak matana tu. Lokin dulu. Oh lari sepisan dala nana salai. Dena la itu sope je wajuju na tapangalo ko pala tansil lari mo pa. Iya tiasa palalu manu. Palalu dale makoto tu la tu tati sa pulusi diwan ning kamopi wa pangare-ngare tu. Biasa patasi makorodi. Batau yang kamu ini mapasin lalu. Tapi dita to ni gare madari tu dia nak barakat tapi dia tu nak komanang. Dia penenre ru menatakan ci motoro na. Nak bengkele kasih capu mui polen na. Tapi dia tu nak atau penrangnya deh. Patasin atau penrangnya yang batai paja. Tapi pisawi pak. Ia nak batawi pisawi. Ia nak mode talau masige pe kode talau masige masampajang hargai azan. Tapa pisawi. Agi-agi zaman na batawi papisawi kecuali doktoro matangangi mengoperasi na batawi aja tapalen na goncita kada selesai video batawi apa bataru aja. Jadi Allah itu tidak mau juga kalau berkaitan dengan manusia silahkan. Selesaikan tugasmu. Makanya kalau dokter matanga mengoperasi natama waktu sampajang aja namulo mas sampajang jolo. Selesaikan itu, menyelamatkan nyawa. Pura pimatu napa kalau mas sampajang. Tapi ini ibu-ibu ekomelo ki operasi na tama ni waktu loroe sampajang loro meman ni jolo. Napa unti operasi. Aja tak ada pura pak operasi was sampajang. Aku dia na toto. Sampajang meman ni itu kuncinya. Jadi roa ya kodale aja talalungnya. Tapi walengi goncina dale, walengi nomor sidi goncina dale sampaja sunna duha patan rakang. Aja na kurang apa-apa. Ya komeki tambah layase di nomor gaga. Goncina dale itu. Nomor 2 suratul waqiah. Goncina to dale itu. Tapi dale papenet dingi itu lebih utama. Ya tu koi baca suratul waqiah papenet dingi memato tulisogi. Manya tulisuk gena. Iya ko onna sampai sunna duha dena mega dareke. Dia metona kasia sinamate nasa nabita tidak fakir sampai dia meninggal. Kemudian goncina dale yang ketiga pasidakah asumbangi namodo sabumi ele subuh-subuh aja na tangaso aja na duha ya ko masumbangi subuh apa dua kelompok malaikat milodongangi ya miko ele ini menre ni tu malaikat eci di mani kelompok. Makanya subuh tas sumbang, biasanya sedekah subuh. Namun dosa bumi, tapi asoso aja tosi nasi ratu sabu, cica misi ulang rogi ki. Ia kosos, so ia tas sumbang milodosi malaikat masumba siki milodosi. Ia ko cica mita sumbang ngasi ule cica mi milodong. Tanggal asi di masumbang milodong malaikat. Napa si mana kada istirahat ki ula pe mapasi. Makurak pak dongengi. Paham ya? Kemudian angkat tu goncina dale silaturahmi. Pasti sambung silaturahmi tak. Jangan memutus. Angkat tu goncina dale aga. Kuncinya rezeki istighfar. Tahu ya tu istighfar mega istighfar na pak gonci dale tu ya tu. Tapi angka pak gonci dale makan jalan dak Pak. Iya. Dari semua rezeki ini yang paling kuat itu adalah sedekah.
Dega chow iko pasidaka. Iya nama labo mo tahu masidaka insyaallah. Napa niya ko masumbangi aja titay. Tapa masangi di tako kantot tayo nang kataw tagyapubani silang panapa tapakamuang. Ni lalu cilengang ya kapajabani tali silang pa aja titay makada di siaga. Aja na tuli maloli sulmi kata sirato tamay. Soro si pema masuk ke soro si pema. Yan na dega mabicu dia na sumbang. Leto gago ko eh. Iya. Ha? Iya. Mega. Iya. Imako mema tu Pak Buje. Apa mega tu tahu masumba nali kami nama dani eh. Napa ya kami lodongin ya kami nama raja eh. Namo malaika eh mapat diulu to. Iya tapi to syukurun ni ko to masumba nah. Yang penting kesumbangan tak Pak kami tu tahu Pak maka seke. Aja lalu ta maseke buah. Kaya sa ta maseke kang kasiku lawan na dosa bumi sumbangan na. Ito kagak ko eh. Nih. Ya kalau lagi boting yang mak bulawang ke ditempel ko tempel ko to ko. Monroto na ko yok eh. Tanay kay kato lagi boji na kulur na. Maka jana salalang lupa-lupa mako Magi ulawan na may napitang. Dito kagak ko di. Alhamdulillah. Iya. Kami to makunray pada toko amas berjalan. Padahal ulawan nindra tomi. Iya. Dito gagawin ko eh. Iya, aja na megala. Ya tulawan na makunray pariasa na makalicu bumana buah. Ini yang terakhir. Makalicu bumana tu lawat tay di makunray. Kecuali satu yang kelihatan cuma cincin. Anting-anting makalicu bu karena di situ aurat. Gelang sembunyi karena di situ aurat. Rantewe makalicu bu karena di situ aurat. Kayak dia nakal dicubu, cicingnya. Makanya cincin yang bicara. Ya kok kaya nak liman na temun ro cicina, berarti itu orang yang tidak ada, degalakaina, degaga tau pura letuki, itu bersih. Kok cicina anak liman na, tahu mapacingnya tuh. Jadi apa ini tatawin asa ya kong katau puji-puji ya, di nasabak mapaci mau pa. Ya kok kui jari manis na, berarti tau angkalakai na. Iya kok datuliman na, berarti janda. Makai bu? Iya, iya kok datulima tu janda. Aja muga mapalete cici. Iya kau pak jalo, karena tahu taruh makanan karena tu tahu jalo makanya tu tahu mata air diolo na sampai romata miliman nama kun raya ini sengi maka dah janda ye anak darah ye tahu kena lakai nanye tahu kena taruh ye maki tu yo po mako ko na pacici mana onroto na malasau lu teh janda gaji anak darah gaji aga gaji tabahan ibu. Pada mia tu baju toko ia ko cala tau matoa ia ko ridi anak darah ia ko ungu janda aja tuh sembara pakai sapi-sapi ni makoko adi iya pada mana ya tradisi tapi maknanya dalam Islam maka ada magi na batalo karena sebab dia mak jeko ya batalo kayak itu melempu mana yang kedua ya kilali pada ilala si bayi saliwang bicaramu pangkau kamu minasamu atekamu pada manangi aja naliamu polemu pogau ya lo kayak ko mak buai jantun na jolo pita betul kan ya kong kagak memu jama keikhlasamu pale yolo atimu iya kemudian ya ko pura tak balokai na denang kana buah pasti menre colina betul kan na dena me mate ko de gaga asle na parole na podani ro ibu sekcam pak dewan ya aja musalai ka deramu ko dena makanja lelengit tama nama kiro iya tapi mawatato je kasih pak dewan mawatato ibu sekcam nah sebab magai napa je pemilihan tahu makanya kamilau dui mato do dena melo ko dena 200 sabu mawatame magi na talo igatung ya ro talo idega suku ya tu tahu idega suku angka tahu raji lomak gereja mak rapa songko nama loi bidana tapi idega bali bolana ni masih cocok iya angka tahu ko mak bicara mak kanja tapi ko kui tahu ya ko kui baine na mak bicara na seperti idega makutan kataw mak ko tu nantara anak na lo sikolange baine na te makutan maka
Ni kata antara nasa, anakku bu, ya ko ba inena, nakimantara nata, tuh ya mana musuro. Nah, tapi dia tu kagak ko di, namo makun ri kata ni makete. Mat telepon milake nak kada mana sam magai. Iya ko kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mana? Ya tu ampai makun ri ya tengnya tu mas suara berdayu-dayu. Di semasa mendayu-dayu. Biasa tangkali ngesalana sahri ni. Ya tu dia nak ding. Magai error otak nalakai arone ko nang kalinga itu. Kira assalamualaikum. Masalah apa timunya? Dia nak ding. Yang nangka makun rai makoro itu dilarang dalam agama. Kak engka pak? Engka kendo ki boleh bu? Nasi boleh gak pesai? Enyu. Dia nak ding itu penting sampai kami. Magi na telo. Ya rona kunci na makana itu gaga suku. Kemudian magi na soko. Yaitu soko Asia aja tak serang. Aja tak berah. Kamu tu soko tak berah soko kat do. Kamu tu tahu kia masih ditaukat do. Makiro pada toko masigi pak panitia masigi makare gitu. Pak manci biasa musola manci masigi ni. Sabara kiri pengurus masigi pak maka tu bicara tama. Maja ini magai di mana tu selesai. Maka tu apalagi tu tahu dia nang kana sumbang ia tu makai ke protesna. Ya ni ko jumai nangka makai ke protesnya itu. Bisa baraki. Tapi itu panitia masjid dia itu nak kadate kepala pembangunan, maka ni ketua pembangunan. Iya ko kepala alena tentukan ilayawa. Iya ko ketua rapak pitawi asile rapak panapi pajoka. Makanya maka tu kepala negara berarti presidennya tentukan na po di jama. Kepala desa, pak desa tentukan na pe jama. Iya ko dewa dia nak ada kepala dewa maka ni ketua. Jadi rapa ijolo nape tentukan. Kepala tukang dia itu nak ada ketua tukang. Iya magi na kepala punggawana tentukan lo ko nak guruna ya sangi kepala. Iya ko ketua asele rapa namo melo ketua maka ada makoe maka dia asele rapa B mesti acuri B. Mega putu ketua pembangunan ngali na mimatur dia na melo rapa. Podan ni kadai ko na pelek joka jaga melengi duit. Nai Rita, maka tu jadi terpahangnya. Iya, pada lihat tu manajemennya. Cuma memang katu pengurus masigi gonci poka. Iya, angka tu pengurus masigi gonci pas. Angka tu pengurus masigi gonci Inggris. Kaya sa gonci poka. Angka bang biasa na dia kana jama. Rapa ite kama makolala batana ilaw pendapat na nasang agi. Mandre di pure rewa ni yam itu ilanti iteng kay hadere pambubara pa sinangka gonci poka ya tu. Panitia masigi gonci poka suruh lema patawase na sa iya dewi sekadaki kay pasa. Isuruh iba na sa iya majasa daku deje gagah gonci poka angka to gonci pas kaya sa gonci pas ci di binis na jama. Mapatuki pas bimbawa. Ya ko ase si ba radio na sai dia bisa ngi kosele itu batuk na kontak ka dia bisa ngi gonci pas ya tu ci di jaman-jaman na angkat to gonci Inggris alina manang alina to lomak balanca alina to mak bangun alina to mak patuki pas alina to ngase alina to mas sering alina to apa jala dinamo alina to bang alina to kamal alina to imam. Iya, gonci Inggris ya tu. Jadi ya tapang ya. Iya, itu kok masih Pak Mako tu. Iruntuk mana tu kedo na tahu. Iya, jadi itu presiden kecil. Jadi aja tapuji protesi Prabowo. Masih lagi guru makan dan ni mapan diuli apalagi ko negara. Ya benar rotaan roh. Endo? Iya, penutup inilah saya kira saya sampaikan. Mudah-mudahan apa berakai ko Allah Taala. Tapi ya kome kita masuruga masagina lalang itu latama insyaallah. Tapakan jaki papuji telok ko nabita. Ya, PGW membaca salawat. Tapi tak lupa sangangi. Wala IDC tau mapeja lakoridi. Wala IDC. Yang kedua, oto kimas sempaja kumatin romanang itu sempaja tahajud. Napa tahu sahakan kong ke bali bolata makin rata wajarang inran aja tepudang. Bali bolata macicil motor idi palepa. Insya Allah detang cerita masuruga.
Tulemo. Oh, antri memang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.